kumsang ni som ni Mars thla khan Sidonia Institute ta mithiam rol te chuan Mars leilunga thilmak tak tak satellite na athla alak fu te chu anzir chianga thalak pakhata chuan tlang lian tak pyramid ang dewa kilnga nei hi alo omreng mai kumsang kha zakwa somkwa pakhat khan NASA chuan Sikeisena khian Mars observer athon chho tur thu apuanga apuana tanga voini thlenga Mars leilung thla anlak to zong song te hi Sidonia Institute ta mithiam rol te hian anzir chianga evidence chi sang sang omatangin Sikeisena khian thil siam chop artificial structure hi a omni nge in an ringtlat thalak tam tak an enchiana tangin mishing te sul nu ang deu thil hlui mu tur hi om nuala an soidan chuan khovel po hi mundanga tangin zirchiang don po nila line ngi lemo parallel line circle square le rectangle te hi kan zon masak per tur ane hetiang ang chin chiana kan mu rual hian chiang zoka hriat tumin kan enfia ngalang ante Sikeisen leilunga Perseverance rover ahan thlen chho tir khan Sikeisen leilung thla hi ahan la nuala chuimi te chuan heng pyramid ang tak tak tlang pong te hi dan pa ngaya in siam thei an ni lo an ti vetlat Perseverance rover thalak te hi NASA hian ala ti chuak ton chawa tunari chuan dilian tak kang chat to alom wangin helai muna hi chuan aquatic environment lam ang chi ba khi chu mu tur vak ala om don lo akal thui te huna ero sul nu thil lui engamo hi chu ala mu chuak nge an ringtlat chuimi te chuan Marsa khian khopui ram to he aom nge ya rin na an nei tlata ma sang Martian civilization sul nu te hi khoya malaya hian alo in thu breng thei ante NASA ina Sikeisen hel tu satellite masaber athon chawa tanga voini thleng hian hei hi zo na lian tak alania kumsom lit chuang aral to kumsang kha zakwa somruk panga khan mariner 4 he thon chho ania Mars leilung thalak somni panni alo thon thlaka chuan Mars ki thlang chi khian asteroid den nan nu om nual ti chuan kumsang kha zakwa somsari paruka spacecraft panni Viking 1 le 2 te hi thon chho an ni vele a ani hian thalak sing chuang an laman thiamna asan chho ze lawangin Mars leilung thalak te po hi resolution fia zokin kan la ta zela ngun taka en fia a ni ta kha chuan thil siam chop ni nge ya hriat hi mu tur om ta nual mai lungpian mang danglam tak tak ba ka siam chop structure mak tak tak tele pyramid ang deu te hi Marsa khian aom nuala hei hi Mars civilization mang to te sun hu cham bang ani thei mai angem Marsa khian civilization ading to thina rin the na tur om ang evidence hi chi sang sang oma chungzinga chuan structure lian tak mai mishing mel ni om tak face on Mars tia aming an phua hi alar hle he thil hi Viking lander mu chua ania he mishing mel lenzong hi a hlai lam mel khat le chan ve thui le adung zong mel ni vela thui ania Sikeisen hel tu satellite atang poa alang the ani chuan ate hau lo ti chu achiang reng dan pa ngai naturala om the ani lo antia tun malama Marsa cheng thin te siam ani rin na lian tak an nei hemi chau ni lo DNM pyramid anti po hi structure lian tok tak nin pyramid kilnga nei tin an ko mitam tak chuan apian mang han en reng reng hian dan pa ngaya in siam thei ani lo antia siam chop artificial structure ani hi an ringtlat heng thalak pani te hi ti chua ani atanga kumsom chuang aral nuwa po achung changa hian in hnialna ala om renga Sikeisen ngai ven ho mithiam te chuan heng lungzia rang makteu deu te hi tun aya fi zoka lazir chian hi an du ti an soi heng lungzia makdeu deu te hi engin en khal dik tok lo wanga musual te po alo ni mai thea heti lai hian a zong zong hi chu ani thei lo ti in
akhoi emaber hi chu rin tlak a omang anti Sidonia Institute ami George Haas chuan satellite thalak te chu zirchiangin Marsa khian thil pian zia maktak mai mu bel anei le a mishing mel ni om tak Canada ramami Badlands Guardian angkhu Marsa khian om vetlat asteroid den na nu crater lian tak Ethiopia hantia hian he mishing mel ni om tak hi oma muimul anei ba ka lukhum ang tak mai akhum bok Badlands Guardian nena han en mil hian ari rong te hi ainang veka heng information atang te hian Mars le mishing te hian inzom na an nei hi an ringtlat inzom na hi lo nei ta te reng po ni se khoya nge an bo vek ta kang le rin dan chuan Mars civilization hi atlu sop ani lo chuan civilization hi Mars atanga intran jok te po ani mai the an tia chumi nuwa khovela hian ronin sonin civilization thar an ron tin thale te po ani thea Mars le khovel te na structure inang tak tak an nei tun dana hian enga machu a omang ante enge ingai dan ni vele Marsa khian civilization ading trinin iringem khovel nen hian inzom na an nei nge nei lo ti te comment na lama khan ingai dan ilok soi ve don nia video hi ingai na zong ani chuan lo like la channel hi ilola subscribe lo ani chuan lo subscribe tur le video da thar ilong mu zel theinan notification bell kha ilo on bok don nia